Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalapan bana bagan penlong ya kejingat patba ke bajai-jai ha ka shipho tarik unailar ar hajar ar punriau ha kapor kadwai bijiman step nado madan fire brigade shado dan Bosco Square Shillong ban persya kejing temu pesorkar NDA ban penkela ya kaan FCRA MPCC kalamaham bakane kejing kelaan kalong kejing ma ke bakraw ki school ki hospital bapeniat di kiseng missionary bakirit pat ki bala syakri ya kena katan mingi nado kapor bayo jinglat loy. Presiden kala imkra Block Congress Committee uba Eugene Jaran udah batai banamar bagane ke FCRA kalong tangkabil balak ban pediang da ke simple majority batang shpo nak sispa ke quorum ha ke parliament. Kailam sekejing ma ya kini gisnat bagi patba kisanya ha ke kot kakya bakejing nang jing start ke jela. Secretary ke MPCC uba Manuel Badwar ulah kedau bagani kejingat patba akan long ke pejajai batkan kot kejingat lang lengkot bakin pensyai benia halor kena kebil. Bad ulah kentui ki patba ban penenkam ya ke artificial intelligence bat ki search engine ban wat jing tip syusyu adalah dia. Nomor baginong peniat jogine ki tenat rekam mission kemla ban mi persya nakadau kejingma haki license bar kapisa bakiyo kumta ke kongres kalau khot ya baro kilong yeng ke bayo jing mentoy nakini ki institute banwan shim benta bagani kejingat patba baneda kesensyar patba kenang ban omdon hagan ngono kejingma lani kajing peniat kat momon jong sarkar NDA hakadwe beji po madan yoring hab ini dan kejingalang pangilai kentu nama bon ki district du kin pai shane kajing kentu jungi kamdei ke iru kajing kentu jungi ke sulong bai tang itu kibriu dakan mau ba kadan kajing ma ke bacur aba kani ke amendment ke penwan menta na kaliang ke BJP nomor bang takaktin pareng ki ong kalong draconian aba kalong draconian kamot ba kajing le tu BJP ti wala kan upshrip lupa bai baro khat ki institution khamtam angni habo Meghalaya jungi ki babon hi ki institution ki bapenya ki balang baper wada ki balang kristan muju ongno te ki bon ki jat bendrio khasi bat ki we lu angni habo Meghalaya ki dei ki ba rasi ki la her asan ki la school ka school jungi babon hi ki school jungi kristan wada pang hayeng hasam dan pang mano hayeng ngipoi sigi hospital ki babon hi ki penyakit na ki kristan tementa kani ka amendment mo machu no ka jing compare ya ka an kadai ka ba kwa ka BJP kata ka kom ndai shu ta man mante lakam kadai ka bala long bai pen upshrip bet bakin hab iwe hedin ki we bakan yo ban keni no kan mau ba ndai ban penyat ban keni ada dan jing bakla batang kendian Pislam tang ban register Pislam tang ban renew ya license su kini no te haba ki kini no meaning inde bang ban kini tang wai tang kendian kini de baro khat kata ka kala ban ke hospital kala ban ke school kala ban ke kajing kentu jungi kalong betang itu ki pat bah haba phila le school haba phila he katu kaju ke institution katu kaju ke school katu kaju ke hospital ba phi julet parabot kakwa ya phi ba phin mi shakman namar ba phin expect ba kitu ki nong trei hang tu ba kitu ki nong penya bikin mi shakmat kam la banlong namar ko sarkar kala te lakam lupai ki bagajing berngam kala dadon lupa bala dadon ba mi ki nom renew ya ka license ki te lada ummi pat ba ngam tip mono ban mi ada pidon kata jing smoke khia ha ka jumut perkhat jong phi ada pisung thu ba phiru phila he la san nakini ki school nakini ki hospital ki ba phila julat ada pisngo ba ki khon ki kiti jong phiru kimdei ban poi hata ka apon ka bale se kinumyo shu ban penyat kum ba ki jule namar ba ki khen bet ba niat bakla namar sarkar ka khen bet ba ba khoi niat bakla ni kwa taman shu kini no te kata ka jing tieng kawan ka jing mai ka imlang salam ka ba hadiam kada ha parlimen du na kaliang ka kongres mathai la bon sin la kran bat hadu mentaru minang enong persya bhai athai piatib bhai u tharuru la kran bhas phangani wat laudoi udai makna hindu lu kajing ketu jungi kalong ba ngimdei ban perlumhan na kuno no khamtam ki nong sar lada ki ula banwan na simon de kasinin kom ha ka khatwei bijim system ha
hangti madan yorung hab kata bangi khot ka fire brigade ground te nang tu ngini yan shadu shadon bosco balai ngili yan shadon bosco mdei ban pengkulumar na ban kumuno ka silent protest tambah hadon bosco kindan ki jingkran ki bre woper balai bingi yan kata ru bangi nget ba umat Don Bosco udai utaba la bo makum utoken uban penkenma wingi baka education hapo mengalia ka contribution na kaliang kiseng nyam keladai huai ni ke pelajur bah te kalalong balik persya ke jing sedang jong ban syuong no mah nak institution kum Don Bosco bat kiwe tingi kwa ban persya kata ban ngi kentu ki pat ba la kalong Hindi ban ong machuban shom shit na kum no kata phis ngo kata jing khia yawan ye join lang ke tak tu si tang si kenta si ten kalakut